Timu cia Obunga FC na Plateau Queens ni iregatire tikiti wa bitika cia Chapadimba cia gĩbũrũri thutha wa kũhota final cia gĩcigo kĩa mwena wa Nyanza. Obunga FC iregatire tikiti iyo thutha wa kũhota timu ya Awendo Academy ngucanio ya final yathakirwo kĩharo-inĩ kĩa Moi kaunti-inĩ ya Kisumu. Na timu ya Plateau Queens irahotire timu ya VSA na mĩkwanjo ya penalty ngucanio ya final. Icigo cia ithũĩro rĩa bũrũri na Nyanza nĩcio irĩkĩtie bitika cia icigo na timu hotani igweterera bitika cia gĩbũrũri iria igatabanio mweri wa gatatũ mwaka ũkĩte. For the first time tumefika hii level, but ukiangalia venye tumeapproach game ya jana na ya leo, tactically imekuwa kidogo too different. And kwa hii win ilikuwa bound to. Ukiangalia mafans vile wali turn out kwa game ya leo, disappointment na ingekuwa kwao. Pressure walileta kwetu, but tumewarudishia hiyo pressure.